ngotshani size ngobani la ngiqala nje nizothi ngotshani size ngobani la ayibo labazalwane bangikhomba kuJesu size ngobani la siyabonga ke bazalwane nami ngibingelele ngachitha isikhathi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngibingelela nje bonke abazalwane ngibingelela amakhosi ngibingelela ama-Unilever ngibingelela all the royals namabhakabhaka ngiyambingelela ngiyazi nikhona sizoqoka ngelilanga sifane nabo ngibingelela ama-Sundowns ngiyazi nizoqoka nangelinye ilanga nifane nabo nibahle kulesikhathi samanje kulesikhathi esincane sisele awukubheka umakhelwane ithi makhi wenze kahle wafika nawe noma ngazi ukuthi akukunakile kodwa ngithayinto umakhi ithi makhi wenze kahle wafika nawe usho njalo umhlabeleli athi sesilapha phambi kwenkosi ukuzozwa izwi ngoba lalela uthi umhlabeleli indaba nezinkanyezi konke kuyoshabalala into ezokuma konke sekuphelile izwi likaNkulunkulu uJohana chapter 20 lithi iBhayibheli uMary noMartha bayethuneni after 3 days bathi bayagoba umzimba abafika lapha bathola ukuthi akekho ithuna livulile namhlanje bathangisho ukuthi bakhona uNkulunkulu abayishaya isifuba bathi I'm not a dying type namhlanje amathuna abamile athi rest in peace khona uNkulunkulu abayishaya isifuba basipha amagama bathi babo die hard kodwa namhlanje amathunabo amilathi loving memory kodwa namuJesu elithi iBhayibheli ethuneni lakhe akunalutho ngoba nethuna lambheka lathi this is no ordinary man angikwazi ukumgcina phansi after 3 days wavuka uNkulunkulu esize ngalela kaSimelane uNkulunkulu esizonikhomba yena uNkulunkulu esizoninikeza yena uNkulunkulu esizothi kini uyasiguqula isimo noma sinjani wena ungabheka isimo sakho uthi kuphelile ngawe kodwa uthi uphole ngethembile yona leyo nto ukuthi owaqala lalela uzowuqeda bangathi kuphelile ngawe kodwa rest assured khona uqalile futhi uzoqeda kunengoma sasihlabelele ekreshi mina mangisakhula ithi le ngoma sweet Jesus what a wonder you are njengoba ngibheka le ngoma laphansi ithi the author is unknown ithi le ngoma you are the rays of Sharon the fairest of them all kodwa kunale part ethi you are the lily that grows by the wayside. What is a wayside? A wayside indawo eqala izinto ezilahliwe izinto abantu abangasayifuni izinto abantu abayirayithe off kodwa you are the lily that grows by the wayside. namuJesu ovele intweni ezilahliwe intweni engasasebenzi azenze sisebenze namuJesu ovela nothing babe yabo something namuJesu ovela ku zero babe yabo hero namuJesu ovela ku nobody babe yabo somebody namuJesu ovela ku zero amenza hero Simelane sizothi uNkulunkulu uthembekile akakabi kuphela kwendlela. This is my brother ubengasonti kodwa ke wathi makabona ukuthi ekhaya sekunomfundisi wathi hayi ndoda usiyongcwaba ngangazi ukuthi it's going to be so soon. Ukukhuluma nami naye ungisendela imessage last week. I usually preach online ngo4 ungisendela imessage 4:10 ngangangeni uthi kanti labafundisi nenza njani ungazodlala ngathi idatha lethu leli ngithi no I need to minister to this man ngihlele emotweni ngihlele etaxini ngithi no lo muntu udinga izwi usuyangikhumbuza hayi ngamshumayeza wathi naso ke kwaba ugcina wethu ukukhuluma ngambonga lo bhuti wethu ukuthi ube ubhuti wandlulela ukuthi ibazalwane sisenyangini yabo mama yabona umama umuntu omele ikhaya umama yabona ikhaya ikangahamba ubaba lelo khaya lizoma
Kodwa wahamba umama lelo khaya liphelile. Umama umuntu okwazi ukuthatha ianyanyisi ahlanganisa amafutha athi a dash of love kudliwe endlini balale basuthi bonke. Umama umuntu okwazi ukuthatha igama alenze isentence, athathe isentence ayenze iparagraph, athathe iparagraph ayenze iletter. Ngoba umama umuntu omultiplier. But kule Women's Day mengithi celebrate lo mama omile wamela abantu bakhe, omile wamela umusi in the absence kamama wathi ngivala amagebe. Asababonakali, sikaze sabona ukuthi umama wala akekho, asikaze sababona benza into enganziwa ngenxa yokuthi we celebrate him. Sithi siyabonga Simelane, siyabonga Simelane wembambile ndoda. Ifundele eMasinyane John chapter 2 verse 1 to 4 bese siyothandaza siyabhala. John chapter 2 verse 1 to 4. John chapter 2 verse 1 ufundeka kanje. Wathi ngosuku lwesithathu kwakukhona umshado eKhana laseGalile. Wayekhona lapho unina kaJesu. Verse 2. NoJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni. Verse 3. Wathi kuba lisweleke iwayini, unina kaJesu wathi kuye, abanalo iwayini. Verse 4. uJesu wathi kuye, mame ungene njani ngokwami na? Isikhathi sami asikafiki. Vindelo verse 4. uJesu wathi kuye, mame ungene njani ngokwami na? Isikhathi sami asikafiki. Vindelo verse 4. uJesu wathi kuye, mame ungene ngani ngokwami na? Isikhathi sami asikafiki. Vindelo ngokugcina verse 4 khona la siya khona. uJesu wathi kuye, mame ungene ngani ngokwami na? Isikhathi sami asikafiki. Lithi iBhayibheli kwakukhona umshado eKhana laseGalile. Now uma iBhayibheli lisho lokhu asitshelwa ukuthi abashadikazi abobani, asitshelwa nokuthi umakoti wayegqokeni, asitshelwa nokuthi ideko yayinjani. Kodwa into engathi balulekile ngalomshado ukuthi uJesu wayemenyiwe. Haleluya. Ngathi ngamemezela etsakane ukuthi ezinye izinto empilweni yakho asinandaba, athi umhlabeleli awuswekela mule na Jesu, you will never. Kuyenzeka lapho umshado ukuthi kupheli wine. Now uyabona abazalwane, angisho lokho abantu bakwa-Israyeli kulo yamshado babethanda iwayini njengoba thina sithanda inyama esikhathini samanje. Uyabona nje uma ungenza umqimbi inyama ingekho abantu bazokuhleba babizane ngawe bathi ungazohlala ngathi amanzi siyawabona size inyama. No-Israyeli wayenjalo mayebona iwayini. Kuyenzeka-ke ukuthi lapha emshadweni iwayini liyaphela. Makuphela iwayini unina kaJesu uyahamba uya kuJesu. Makafika kuJesu uthi kabanali iwayini. Nangu unina kaJesu uya kuJesu ngeyinkinga. Uthi uJesu hayi ungene ngani kokwami ngoba zonke izinto ezakaNkulunkulu bakuhleba nje akusiko kwakho okwakaNkulunkulu. Bakuthuka nje akusiko kwakho okwakaNkulunkulu. Bathi uyifeyila nje akusiko kwakho okwakaNkulunkulu. Bathi uyisidakwa nje akusiko kwakho okwakaNkulunkulu. Namhlanje ngizothi tell God amazi ubhekane nami. Phamamani bazalwane sesiyothandaza. Amazi ubhekane nami. Kodwa ngifuna ukuthi tell God Amen bazalwane. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Ngithi sizoyiqeda sonke njengokuqala kwethu sonke. Sesiyothandaza. Namhlanje ngifuna ukuthi lesimo obhekane naso akusise sakho. Tshela uNkulunkulu. Izinto zibheda nje ngoba uyazithwalela. Kodwa uthi uJesu ungenaphi?
ngokwami nami uJesu uthatha isimo somshado usenze sakhe nalesimo obhekane naso namhlanje uNkulunkulu angasibhukula. Let us pray. Baba, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, linamandla izwi lakho lithembekile, yilo lodwa uNkulunkulu onamandla ehlephula amahlathi aseGadeshi, yilo lodwa edabula umsederi waseLibanoni. Nanamhlanje sithembe lona emndenini kaSimelane ukuthi kuyoba yile elibapholisayo, sazophuma hamba nathi in the mighty name of Jesus now and forevermore. Amen and amen. Esikhathini samanje bazalwane sizophuma